Congrats bro, congrats. Congrats bro. Samar. Yang nasi balik kita tongkat dari yang kita. Pukul hari. Jadi? Anda. No achievement of the Ibong ka out of comeback kaisa kotor event season number 10 Goa Ongo is abo India ni borok players betul plus patani alga jaga ni countries ro ni players ro betul USA Russian ro bakse England ro ni lukheo ke is abo professional ongo game plus amateur ongo but so sini bo first MMA debut sini bo first sini academy sini Triple Legends ke Triple First Academy MMA Academy ke ajaran sibing so first time pro no competition no talang mani ke pro no so professional this time so amateur thungka ke ajao Sudip Jomatia bo ke NIT opore thadiaro bo second round of knockout thega bo opponent no ke bo ajao ko gold trophy mangha ke te khoroksa ke Isaac Jomatia bo ke thadiaro opore ko Tripura Ikfa University wo bo bahino first round very first round no bo ke TKO khaika technical knockout bo bahino gold trophy makha eketai khoroktam sinrone simikte bo thungka nenbar rangkhol bo hungke pura third round pro complete khin thungka but this time bo jiti malia but happen kaham no perform khaika I hope in future bote bo kaham no better khano ke bro first pula thumani kisa confidence ro bo ke select select of confidence kisa nervous ro tong eketai khoroksa hingke Somorji Jomatia bo bahino ikhaini no third year students bo bahino kaham no thungka ke bo second round jora thungka bo kaham thungka but first round bo pai tongman no but kisa bo nervous ni bagai actually bo sahari thanga bo first time bo ni bagai bo sa kotor events ni bo khinjai te last thingke chini roni tongmane Ishan Onwar bo Assam ni but bo Tripuran pore o Punjabon ko Kendriya Vidyalaya Agartala o ke 12 students bo class 10 ni bo bahino kaham no thungka bo bahino second round thangai bo bahino second round jora bo game thungka bo kaham no pai tongmane bo maybe weight ni difference boni kisa weight boni weight kabang 5 kilos weight kabang no bo challenge khai thungka eke ajaga bo kisa heavy nang thanga but kaham no perform khai ka first round second round thangai bo hari thanga eke so total 5 competitors thaman bisingo khorok no hike gold trophy accept khai ka te khorok tam rono ba wish khai bro bo maybe in future bro kaham no bet no khaitan bo category o khela thunjaga Sudip Jomatia hinke 67 kg under 67 kg wo Isaac hinke under 56 kilo hinke Ishan Onwar कौन सा 67 kg इसके बाद नैनबर रंगखोल इनके 52 किलो अंडर 52 किलो स्ट्रो वेट इनके ताई समरजीत इनके अंडर 70 किलो अच्छा नॉन खेला ने मुंह के तंग बो मार खेला MMA मिक्स मार्शल आर्ट्स MMA मिक्स मार्शल आर्ट्स इनके जों त्रिपुरा ने पहिला फर्स्ट एकेडमी MMA टीम जों दा प्रोफेशनल ट्रेनिंग खायो मॉर्निंग इवनिंग पूरा जों ऑलवेज खायो के Sudip bo NIT ni students no third year ni kaham students no this time just chini achievement ni pore instantly result omangkha boni college simigo amti ase sports of sacrifice
अनेक खायो बने एग्जाम पाइ माने पारा दिन थायो बो always regular दङ बने हार्ड वर्क दङ always but amti ase bo sports asu dedicate khai chuma de bono sports effect khani amti kono ya bo out of 10 ni bisingo 7.5 grade man thago acha international den na national actually national no hinema no but international player ro uti international o thungna ne am hai no mane kharo to of course tong abon babe no sumo starting sini because song direct to thangme abla international song to no sikone sini start ma khani experience banang bro bhaino bro at least India bro kamama thungma porise bro hekesi aste kisa kotor jam thane but this time bro je thamana abo sikonya one kotor no aro combat go awongo abo season 10 ke jaham perform hoye gajo no acha aro ne main coach ke angno Amit Murasi acha dabu tai busu jara teaching nai tong ni na ratai bo jaga khulung jagi tong sung mani ke ko bhati obo no cantonment road progati school by Assam Rifle school ni kasaro abo google of search khai manu tripura legends ne ke jindo total tabo 80 hai tong sum timo sentimo bebak profession joto department in to doctor engineer students bankers businessmen but aron bisingo competitors je tongai jong pura properly competition by practice khayo ar je khayar ba hinda joto no professional jong practice khayo maybe back self defense ke fitness ni project no triple laser ever first participate jong first participate to hinimaya jong moi thaibo participate khaijak state o apro bro goal manjak sudi goal manjak bojun jagan goal manjak aijek bo haino goal manjak nen bo haino silver manjak bronze manjak jong ke national moithai thungpro bahaino pura tripura ni bisingo sala khoroksan gold mano apro bahaino ke sudim no mano sala rong bisingo gold medal but MMA ke joto no mix dong MMA ke boxing muay thai ini BJJ wrestling ke jong joto no chikon compete khayo ke main chine goal ke jong MMA thungan do confident ke jong BJJ ro compete khayo silang ro khaijak rong ma ke MMA debut ke MMA fight ke bo chini first team ni oh balai mo salbos plot thangkaro jong saljan no bus kago tinang ni nahar mo tamon ebong ambono sagana ebo 20 May 20 2023 bus kang ni tinang nahar mo buskang tinang nahar mo amono I mean je brok je khaitong mane brok amtikeno tebo kusuka saton tebo amtikeno khaitong ton bro jiso khadwa khaitong mane tebo khaiton kaham keno brok ni dike sports to ha ke sini life ondro samono sports to ha ke sini life ni confidence ho khayo sports ni healthy lifestyle khayo tai century prahas to no samono chin boro ro onek drugs ro kulu paisa ni sports khaitong ha ke ni mind happy dongo ke amti rok sini hamya che ni sini zum kesal ke tong mano sung abu bay onek kaham tong mano sung buino bahino inspire khai mano buino motivate khai mano ke oino borok bu so nugui surungo bobo sumai phaiga ke bobo last se bobo kahamong thango but doesn't mean je borok ne wan sumai ke sports khaiga ke pora hamya thane amtia suri bobo nukha thik boni game bu kaham result phaiga time din boni anai tin semi result phaiga out of 10 ni boni 7.5 grade is good percentage kaham result je bete kase last kana mo summa ga je order je struggle khaimani je triple legend je chengmani ar ke daho dara government ite kono sponsor ba supporting ro ma khala dara o abo ke kono government scheme kono support kore joto ang ani side ti khaiga start khaimani ani side ti ang nijino start khaiga chikon sake so team first 6 jon ke start khaimani ba dire bangte within 1.5 year bisingo chung tabo almost 80 chin team 80 athletics tong thank you hamai bahai ma tong khan nor tini je obu khai achievement khai sagari kaham no ma tong kha like na experience parega esa dukhu da makha ko manli ang gisa pano mane dukhu da manri makha sana manre kha lengre si rekha amona oke nini o samungo godal manila sikmung kamota haikena kerengai thanga na international draw one shot tongo kep no jole wi da aptir sirang apti na self defense ni bagre oke
Obo ti kahai norok je samung khai tongmani obono kitingei sikla salai rungno tamuko kesana musu Borono asena sana musu je sports abo mentally physically joton je perform mane sports by physically mentally fit tomo awan bangai even if it's participate khayapana as a homo mai sasnai fitness I can be acha tapuni hai khela tungtong thano mane bori thano kuno kebe mung roti rasa pore pro pore ani somoy pro kisa pore na ani ta po sports is for sports je jotono balance ke bangro ka anje to tum ta no to begin time manage kai chole nin sidimu ani mung ka surip jamatia angkilani before emne abono karite tam khai tong tab bitek khai tong NIT ro kare jaga nin babani mu ani babani mung late porbo mon thank you